kami di perjalanan. Asli orang molot kapag tayo pangalan ng pagbenan namin, na-upgrade yung bagasan pasalan namin sa dayo. Sa isang may asaw ng mga pwede na kapaspas, anay sa pasakong buong inumpi Tuhan, o mga narapotihami, sa marsugod. Yari na pinagpwedihan ni jujui kami Tuhan. Roto bagas teknologi doon dengan kami selama siya nakuti ko sa ako. Itong pasang ang ayaw ko sa sarili asli kaulah. Di bagasan orang Tuhan Yesus Kristus matanya kami itu. Amin asli dan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya mengatakan doa persoalan itu yang sama. Pangalamuti kita sa dayo parsugod ko sa sarili Pilipinas. Amen. Amen. Orang sebagai